Shubor nakaslem jong unong san Hima. Urang ya Lehkai Phutbol Barim jong Palestine, Sulaiman al-Obin, ubalaju penyesriam yu baru Pele, daga bakhot yu kum Pele of Palestinian football, ulasha penyap haki Kuli ke Israel ha Gaza. Obit sabhuis nam karta ulasha penyap menagsngi balang, hadian wakishipai Israel kila thombor kiri upat ba haki than shati ke Gaza ong ke Palestinian Football Association PFA. Katba ke Gaza kalamat ke jingkerduk bam ke United Nation kala pentip ha ubnai beladap bakishipai ke Israel kila penyap hadu palat khatlai sepangut kinong Palestine ki badang wat jingerap penyu jingbam. Uni Khlur ya Lehkai Phutbol ke khadamat Al Shati Club ha Gaza ule Lehkai arpusau tali ki jinga Lehkai ha kiransan ke perthei nak kenhuan ke Palestine. Ka PFA kala pentip ru bau obet ule yo ru bantap hadu shispa atli ki kol kabla penlong ru ya ukum uwei nak Khlur ya Lehkai Phutbol bapau nam ke Palestine. Obet ula no shadien ke kurim bat ya sangut ki khun. Kani kala ja habagat ma habdeng ke Israel bat ki Hamas ke Palestine kadangi beteng hadu menta kabla penong ke jingkerduk bam ha Gaza bat ke jingyap jong ki babon ki mensim beriu.